dano kombeti wala kombeti ni kan wa winyu dano madungo to ma udano chwalo umu watigi mien movement makombeti timalie mego rose nyego acha ento manyaro to jomo keno will create beer kibiro kamato ne angini jomo maro create beer ni mogo chero buris gangliel kunu gina do ko ma tek kombeti digine tika paro mego rose acha titi jebe mogo makitimo kikur ka to time chiwe wa marga chero aredi ara tima ngoini down deg mo baga da chiri ko ma ki dega do na gi kira chiri we dega di da eto ko ki moti be ko wati rango daro bi bolu ki dure wa bolu en o be koy we be niro da kira ko batie era idano wati koru nyego koru wakuone kompero timi kati bin kachi Saka de boat bola de lucha. Atamu ni ke ko na ko. Ini be ka chaka ni join council meeting mo be be. When mani ako me ka chaka pa me pa join council meeting pa de locate pa de manya ako ko kidong dule composition na mo be ki por kidong ke mi wala resolution maki mo ki yam ya wani to ma de join council meeting. Omera foyo kwal foyo bene la mera madit mego atima ngo pela gamma be ma eno mio kila pen ma eno mio wa chake kumo pengo waberu kaneno gin makite time pole komalo omera pego ma pat miro bene yo ma pat mitia kone e komalo me Uganda kai lok megamente unyo lok me bere loch unyo beru kikero mitimo chaka bot gamente unyo beru kikero me moko tam ngo ma omiero kotime gamente wan machalo komalo me Uganda food watie wadong chien manok ena yo wego wan machalo tele watike neno ni kai nen gamente achiel keken ena yo chiaro ka penyo gamente madit ni otim gin makite eneni icha moken ke peke tero chalo gin apire tek eno ka donga mente ma pat ena igo choke ka chieng wego kere waga mente madit beru ke luote chunye pien ka donke ne achole wen mero ne gina kite ene kitim lao wen mero ne gina kite ne kitim komalo o wen mero ne gina kite ne kitim gamente beru ke tam gamente beru ke luoro wego gamente kate katimo gimi mokene maono bere come no nyap katimo ne chon ngoma wego gin makite ene timme pole kare mano wano neno no pego tie omera machelo tela me achole wan wabero ke moga yo moro ni yop makite ene ni omiero komete kare duju lokti ario me achiel wan watie kapenyo tam ma wati kapenyo ne wati kapenyo tam iyo ario me achiel lok me ngom pa chuli kit ma kitika gwako kere ke ngom kit ma watika jollo kere ke dana ngom cha mo kene yo me mino ngom icha mo kene yo me chato ngom ma ke charo ma pe opore ki ma pul ma pa wa yako ngom ma ko mo kene bero tiene gamena tika yako ngom nyo gamena tika tiki dana me yako ngom o ma chalo tela me achuli watika penyo tam ma kenen penyo tam eno no woro mabe chima chok no da lutela me achuli onyone local government me achuli da gitika bero kachiel join council meeting me moko kita ngom pa achuli omiero kiti kere kwere kadano donyo ke don nining ka ke charo nining ke chare ruam nining ke angangi pakieto ke ken wati bere ka penyo tam ilok me kugo matika time ikina chuli ki West Nile ana bero ka wot totwal i West Nile chake dwe madong romo angwena bide bichiela bero ma wot ma watika wot meneno kito mier wachat kere tam bot lutela matiki chwin mo yape menene kugo matia time kin West Nile
Totwale district mia jumani ke amuoro ke tie ho dak bene ke tie ke yo mamuol watike neno ne kai wachi wako kon mobe ake waho onyo ka wachi wako kon mobe ake bot gamente madit ni gamene do chwalo minister eno tiek lok gamene chwalo me parliament eno tiek lok peo be chope matwata ke tampalwa peo be chope makero kuch marina hanaha do mera me bini kom la pen ke kome apoka tika kwene ana mera wajni apoka katie chinak totwan apoka gwak matwero berotie ena yetwero berotie ne moka ango makikate ketgi Ode miro wa mau kata kena mada moka makansil melao o katekere ana tikere chi makany obero moka mapol totwal amera waj wiye dok ben amera waj ni kansil melao obero piwali e district magitie lao kisite melera one mokene ma ya Acholi one my West Nile wachiero ka ripeket gi kit make wajani oboga kibolo e komomego tien lokani kansil mauti mela wo majani wano no pere kitwero moki ken melo unyome kateke tam unyome kateke moka e kipma kansil miero kido kere onyo moka miero komoka kere moka obero tie mapol tutwal umera me achiel kansil okateke moka ni jomakare cha gobero kalweny lok me amuga makibero kalweny me containing unyome joko kuko ma ake kara moja nyo kuko matime kin LRA ki gamenta me Uganda umiero kinong yo me konyogi kachun motie machalo compensation umiero gamenta me Uganda umiero unene katekere menene mia makaro duju gamenta umiero kukateke yo majwayo kuko matika time kara moja maki bino mago lao ki bino maga Acholi mano bero moka chil ma ditu twan madar ma pol golo ya mateka deda mago bero ke chwe twin matek pien uno nen chalo la dit le okero Engola ena you know tie on the forefront ena no tika te lumon mechi aroka jungo kara moja we pego katika timaranye ke bal ya Acholi ke lao mok kenne ma bero mok ma pire tek tutwal ena yene gamente umiero okate ke yuba menene gankal madit me oyam maono la dit liele okele ngola tika choko ko tit me yeto twal gamento miero ko kate ke moka melim menene gankal madit me oyam ke tieko getune moka mokenne mapiero bero tekto twal ena yene gae kwani ki yo ke wai pi mogo maono gamento kate ke yo me rocho gichon ite yup makilone no del ento yupe chero giko ko yo chiono dong bero machale community la diro kele ngola ene dong tie poleka tich machalo dano pire kene mene ne guri mo kene ki rojo gi YP ke yobogi moga bene tiene gamento miro ko kate ke lim me konyo tie ko guri makete egoni me konyo rocho wang pi makete egoni me konyo rocho gai kwani makete enoni moga mo kenne ma obero moga ma pire tek ena ye lok me chullo banya melwen lok me chullo banya melwen lwen pa LRA lwen pa dui ma pat ma obero katime Uganda totwalle ma holane lok me wo debt compensation obero moga pa council madit ma timela wo maja mene negamento kati o yoro yot kachullo chul madano penyo ke bot gamente moga ma okenne ma obero moga ma pire tek eneni gang kwan machon la dit liele okelo Engola kwana ye machalo ngai SS kombetini condition mati ye pebe chidong council lego gamente me katike biak melim menene gang kwan enone ke rojogo we oda ke kitmo no chan tie kere moga ma okenne ma obero ma pire tek omera ene menene ke mero kero pa uriyeri matie lao ma ke miyo list matie ke health centers maromo piere ario ma mok tieni gamente umiero ko kwany ikin health centers maromo piere ario ma lao ni
weke il wamgi ochiat malo omera moka mokenne moti me council enene wam pala dit liele okelo engola omiero kemet malo kerebete do ta yin mak yone posthumous promotion kit mawano neno otime eliel pa general location moka pa council tieno miero ke kwany dong rwame kanol ke chwal obet rwame brigadier moka mokenne ma obero tie ma pire tek en la dit liele okele ngola kare mono fut kwa ono tie ki scheme ono tie ki yo me konyo lutino igang kwan miyo te kare me kwan nono bot lutino ilok me scholarship donc council tika penyo gamente ni gamente obin we ole katala enoni menen lutino ma fut gi tie yo ma pego tie ko kwan ne gamente o ma chinge we go tie gang kwan moga mokenne mo bero pire teke council ene gamente o miro ko kateke yo me yillo malo Wam pa anyere health center for wekdo dok machalo a district hospital makaro duju pioyam district moka mokenne ma berutie council ma pire tek ena yene lok me kupo match e gay kwane mapigi tego lok me kupo match electricity e oriyari mapigi tego umiero gamente ukate meneno ni otime kedon ka chero moga chochok me agikne council bero kate ke moga e lokom lolera mawano duogi let me Acholi ni balalo ni council o kate ke moga negamento miro ko kate ke yup mabe mano tike structure mabe mano ke neno mawang down ne ginna kilen tika tima be ke kwan balalo mafudge tie godonge lao Gino foyogamente ni balalo mokene ke kwanyogi ento mokene beru chalo gitie ke guak pagamente unyo gitie ke guak pa moy donc council tie ke lega bot gamente machalo council melao ni balalo mo dongi omiero ke kwangi ke chok gero juju chiomera mana yemo ma council melao o katekere la wo maja kar magenti kamino woro me agitke ke la dit liele o kele ngola for fala na Christi mir me ko na kada mi bot jomo be kan fi ko 30 seconds ena unyu resolution money me achil ma president tie kando kololo o penyo ubere wa ni ngola ni utiko peni icheme tuno amongi what is about the icheme si honorable minister wa ni icheme ni watiki icheme girls ma buno peko madungi ka pailare eto gankwan net yatata maka unetama unaneni councilors umio no do taking that advantage menero ni president ngeni the lady no tika no komecheme keken kilo merio wakami information nakati entini mi ka chero merio promotion kawan waneno the late location maki meromeni unoti active noti la mo kanol engola no do retire tika no pension ngeo ichek pa mo ngadore ngad madong ti retire kibetu do rom pa major general location piero no food empty retire ene ko ne delis o do pe ko gam ko ento ma fudi ba kan no god jario tamge ko ma resolution mai kara mer chake porta arit chaga wilson ya chaga oberi council i wajani ngo tamiti ni ngo ko resolution ma council mai la ka be ene resolutions me a joint council meeting me la o katikore ene lo pe ki kirene no me ki ko but ano jim mukene bore to twal me chalo wan be chala choli mi ro ne no no katikore but we are po bere karme honorable Ugaja Tidoro Luganya okay nange Luganya so aneno pirete eneno ikit meneno me gwachalo RPP beno wabero gitam ribepi pajo
So primero, watiki tam meke resolutions me lango kati kwere. Wano ne je kwai pe ko me wan wati kwere cha lok metong yen mugu ge wang makage ne. Wat la dit kilama ge la ne chawo pero kwet kan mege wachi gen ge ber ka guru tampa dano ka chel wen me dong gi kati gi moma mi ron gi te nyim council. Ti I committee memegwa I RPP waticho waraga about NGOs me papato duju me konyo wa me kelo council ma choli ro duju kachel kire yam de bere iliel pa loket ki donc pa speaker ni we ki category resolution achel men ne en lock en me wan wati yele mi wa joko ni chala choli ki moko la wa achel pe donc wa bet ka ko lock me pe ko keken gi donc lock mo jong ben lock me ngom kire ero ber ka wa ne kwede ni in fact resolution se ni wen ne chalo Roma game me ne chalo wana actually join council meeting bi mo ko ni so eni no ati lego lutera me papa I local government o duju pedon wa kuru wangala diep mo ko no bale kadu wa katigi ka choke me kitman because we are poor headquarter ma actually district ubenugulu and council hall ene no beru ngo council hall pa actually tip nyuruni ka yam chon no actually was one donc administrative me pour administrative units so ma papa ene o we go jimi chano we binu ka chel were pero me kemege wana chori ichobo ka chel otherwise resolution seni aneno bejo donc bene ka langi da kiregen gelo wa in one way or another they can implement it. You know, give you strong lobbying capacity. Men one wa pay kwene. Give up bene repeat one. Simple ma ke win your resolution ma jono kate kweni. Ari yo mo mai romo gamo ne ye wadi ye ni. Machel atamu ni joma pera ka kumbere kumare ma Uganda. No ma bonye. So kai win your resolution enene guru lo kum rocho kankwan ma en yang pana iye donc enene peni pi en ke ken ma nung bi konye jomu dong chen ya lokani bi beti ma ero tiu a konye ki annually ma ingere ma no mer gunon kon ma mege meneno ni ada petit ma tek ma Engola utiu where ada keriwe wang ta ne gamante no mer kon ki med gimo ma ki tam ne ka no en ko no gwa yele where jemi egoni no time bien le ene no tikin jemi ma ki tia nano ni wachuru be teach pala diti nini where community ma en aye onong mugoba ki moj ko ma en ko kere logo kani la dit Felix naga nem ana cha winyu lock we ya cha kine resolution ki join council meeting ba pero ne don kumberi tie le kan ne wa kor wa ngar mo por li chan chi wa ya gana dango do ripe ki betping na so pingo ko ne ko bul ko ta ka da ke be ke do betping ki cha be ru pingo cho na so li ene kama waro nero ni tika mero beru practice ma pebe because pero madiu down ilao pero madiu down in West Nile pero madiu down in Acholi wara wani ikomalo me Uganda pero mero kuta ke kem ka ke ket join council meeting ti jemi mukane mati very key mai nero ni achiela rio adera ngwen ni enini gurkom daru duju Jimmy Makiti enini join council meeting peo mero kota. Donc la dit speaker won furu dom ke kare mauti office. Inge yupli eneni wela ma achel nyo dua bichel is enough meti mugimo ma dit. Gong odogo bet ping luong speaker lu wori chi upenye ni mono wan wa biberu ka koro ta ke ken ka wek wa bet ki join council meeting. Ngoma guru kom wan duju maumiar wan wa bet ye ping meneno ni wakeru kachelo inyim gamente ni piku malo me Uganda jemi eni mete la bulle la dit speaker wipo
maku barutime ikara moja bertalo tele utugatoya nyatoya tugutele ngomutime do prime minister ochieni barrima ke kwala ni umier barrima kumalame Uganda yo mier ngo kichuli wa ono mier bere joint council meeting mauno uberni do penni barriwa no tia di kibicha opokone awere pien karma un uno me berka chelo uno nn kainen pau katikin resolution ni mer beru will madira dida now umiero chak kikenyu ni barri pa kara moja kitiga pokone mwado chiewe docs prime minister adi mauno tipi wan kidong beneficiary na ngagi kigi bipoko awere li enini joint council meeting umier no ne loke enini mukene jimi mawunu keru kenyu lokumbalaru Felix and majono lo ken resolution mukate enini it is a common problem makata cross Iteso casa cross West Nile casa cross anyway so dia lokani kali enini titaro pego madiyo dano duju resolution ma wono kate kare joint council meeting timu kane matina no ni eni komgina no li gungungu geno perte an implementation of beberu awene bien lokabalar has been there da furu beberu tie kidon kenen kid medwe kone kapetum kweji ki controlling ini bien e well at lunch ti joni wayni ngoma mayati kuja through kwato diang ti ngara choko dule wengwe angara cher kuja no ka beru ti jo kan ma dongu bieno ni ka kwat en pego bieno me da kumberi ni go pango giti ka gerto walan title wa ki jim kene en kita juri ang waji ke ni ngom rom mi kembe rom mo tam yo ngom rom ba la do mer betio so la bol Ichia mwen mafule wo magani. Watie kilo tera choli magiri pe ya. Kaki chero kilo ko nika kwa. Ara no moti ka kwa ndiangi porona. Le muru ne uchui ndo le muru kwa na poi. Mako acha ko penyi ne awede ni meri ini tika kwa ndiang mem kanye ngoro. We alba penyi erla teach. Awaki dong dia panga ma tika kwa ni ala chera yen won ngbe bi dia ngini ka chera waji chida kelu ma chuli ni awai ni doba ini peputi itika itika pi e dia ngato itika kwa nyonganga ka mudu ni tie chera kwa nyomega betie chendo wai ni tawado chakole ko dia chida myenyo ngama kitika kwa ye kuleni ni ka go ni chim chia miro kwa ile wunda mabe kitika kuli kitika keli wadaro mogo maki tipe wangeyo machengu kibikeli wapero bien enine pela kwa kiko. As I conclude, Felix, ananero wachi Paul Joma of recent kiberu pinki nyingi wengo tata machal talu duro atem mega tieje be mega wala bitida jot fusa now gimna pirete no mira wanen kumbiri ni ere ni design meta tunku marame Uganda madore yunge beru chano kitia wani aya ta kuman chi meta kitim kuma gameda. By the way, the joint council meeting in eta pangarmo kana dit terne yenya ruya mapero twere beru meta mo bitu twinda me wa par piu pingo par piwa ka onego mamwaye now so that thing me ke nem ko mabe no now what about council council ki winu kita down makango responding yeah okay amiro ko wanyang how binding is this joint council meeting to tell the resolution in perketing ka council beru kuma meno ko perketing kilo tiji ke de gamere chalo lega ninga bono lega chago lega ne ngaro lega kadong timo kuma resolution do kitimu yengo kitimu kingo foi matek abelo ngo ma chek wa ko na mi ta ma bene number chel ana mai go na chimla wo na bin show chibene kuma be nge kero pare kero ngano lo kero mo nyu ti ore ki mo mudunga ke apon ka na the whole check
ko local government ngo kar di ot ba pat da ta wa che officer kar bo di ot cha cha wa me cha ya kwan ne che ni kin ma msalo ba ya wa yo mana tin ma mega wa yo ni gene kana de chalmi regional tire the regional government and it is a loose coalition very check pia ka mero forming regional government no mero okate kamaleng district council mori lower local government mori karokati chicken part the spirit it you pango ba check kono bina beloge ye you pa check the spirit mi check wa ni oromo note ilog mo guru ka check tidong Volka raha na go si mapenye ni woman bela na wadlo apenye bene misakeli mine an kara chera go akwana chek pe mo ke na chema bil ma nyeno apara na but most chema bil am always up to date siro go wacha kin magin pa de kerete chel mi ngo mi at ko nyudul mi a chel ki piera pero we boro yeah 178 of the constitution kidon local government act siro ni gene be ni polka ge be te la chalo ije pa mo morni obede ngo ga eno sharing Chalo be just presiding speaker, then Gitikwe, tell us my mega jurisdiction, my mega. So he party, so only resolution, Makati, Pole Bucket, pay binding force, Penjum council member, and able to in attendance. Kakona, why go with you know, watcher. My arm been a law, district council pango, Pamasindi, Marcher legal project, and Glon Mr. Majara, you wake with the chairman, Lua, near presented to council. Kimayang, Dr. Lagora, presenting what parliament, local no disease, Chiri, Luang Armagan, San Pedro, in attendance, my presenting what council, me, Masindi. So, Gimben Angel, Madonna, Carol, Wob again, Kichogi, Ilani in attendance, but speaker, Mingo, me, Gulu, more rather, he called me Quen. So, any pole bucket, I am. Mobino Kitama Duum, my piggy table. And a tamely pair. Now the question is, regional tire down be ye, biggie ye. Tigero is African community. Kakoni wire bed, Kiki is African community. You know, President 7 of this senior would do president. You get to be young or sitting party. Down with the selfish. Now, carrying away your leg, gang, one, knocking out Billy Gang, shadow one gang ladder. Even speaker, Kumachanga painting our bed speaker. Chamana quit about guiding armor won't come with your speaker much. She went out of pay. Give pay away. Now, you know, you pay more. You pay away. So, make up a pin go back again or go, no, the Telagi. Now, the quality of Jimmy Kilbor, Telagi, you must have a leader. Go a poor on the Telagi, quite in the pocket. But wait, near them was 80 among away. Don't tell them way up. I go with nervous factor. I all due respect. A good organizing quality money, carry deal. Wait, maybe Hotel Bangare, team in the kind, Muka Dong or Guamanga. Yellow carry more wavy naps, Yamaka Shamala Siene. So earning on your bit paying any armor over won't come all. Give vice for the sector. I don't want you to catch obey meeting more catch. So end me body Latin Mega Joka, need cherry loom the worry. You humble yourself, get a bit of that thing fight they can pay back, but they kill down together. But you know, quite yellow with tell them Maggie. So I only pay a obey pay yellow speaker. We have a lot of Gurua, yellow environment, no longer. She will show away. And keep back on your Cambridge University, Bagwere University, Bill Kachin, who can share the draft model law, Mingo, on the environment. Church learning, look out to my car, and all in the Kinano give me going down with Charmaca, cooperative, going down, Charo, Yemo, Characassia, Pirima, Maduga, okay, Macau, you're only any given team. So, assignment, you take home more chair running or obeying on meeting. I know you look my poor. Look a mua, Kijumo Behonga. It's a report, Angela water chill at here. One of the lawyers there, almost Mucharo, called Pangame, outcome for cotton. Taken a more vigilantes, you down Macharo, you must illuminate. Merogimo, down went under obligation to serve under Article 17. Ni Kataki could be your Calibeka shock of match. I get your walk along all of my parent way back on. Katel de Kataka attacking Uganda. So, Henry Kirompit government, why mute and ex Russia. Be young, be back, kid wa. And it's not an obligation because you are under duty to defend the country under Article 17, to defend Loin Mati. Then Kakiba Magadan by force by you. Be wrong, God. But what don't carry out and wait. Kicha, that we did it down and pretty more. What on? Young God. So earning it's a very tricky area, but make it then give me or look more. Kijuni. I'll be list for your vigilantes. Kumalokan, Malabay, I'll tell you. Go back, document, make more.
pangi a family a pen me ala beja how far you know ki megi ngo mu keno je pe do mu do wang chulo kino mo ya ngenye mu do ngo by force ben ko ya sarene ngo fa ama me so mi ro pe menen ka juni ki megi mo olo ki megi fo mo ke sa tip ka no nyiri ya sabi o le gwa ko na nyoro ki le ko e ngo ke no ene ki pa pete kina mario ante a woni kanya de block meeting ka down town I think a lot ka ko ngo gwa ko record ma pe a lot ne a de block meeting ma down town cha we ngi down town ke be be fall down ma ko of course the risk in ke ya for a general mo de mo ni ki we dito we bol ya ke mi ra bol ma ka ta ma general ka ra chere mission kama corona Liberia kini waiki ona regane mere ki jole ke ndebe ki ban ki bull ki ona regane wajan indi serving soldier bibi nen be mi jole ngo ki tuan ke ko bi juglo mi volo jama jama ba jole pa je ko la yali but ti on kil ngo ko mk ki ro movie or then is the first time gro ti mo ke no ka be le nyong ine ga bi ki volo ni ko ngo ni we volo mo ka ma provocative so anyway do ke duga yela so me on how do you balance this but some gendo some ngola some yin some ngola more for again okay la ngola angi be met him here I mean think that you make it actually yeah so sorry okay la ngola yes okay la ngola o team je ma duong I think at this time was still retired do kramo mi kwe mo per kramo team mo be so let's on take on Mario ni ke ko down the fog ma for the ko yes the team joined council recognize the children down yeah why you kind down on my kwar ma honorable chief justice when dolo get in posimas young speaker young olanya beno mar ke mi ki mo ma de pa chiro fail you ne do pare mo ba ko ka mo ken ki ko ni dala brothers ko ngame mi o chen chala chiri pe to na wi ma da ma me ma ko wa we yes wi ma ko ma te so such an occasion why chiri me ma you o ka ni kwa ka ma te so bu mo da ke bi te ba posimas ni me mi a wa mo family ne pe da ma ku ti ko tenati ene ka me o chiro we ma start for a down for down ko wa che ka gi ko ne Amir penye misalo ganya resolution man cha team pa the speaker no chwalo kwe kele me popularizing no chwalo board go me board na board minister of local government no chwalo board president chwalo board na I was the follow penu la ilo to binu wa kala chelo kwe wa chelo kono ni po wa chelo sani o no kwene wa guri chani guri was guri so ni o lo kele president bi to kele kwe ma kele ngo tijo ya pe no kinga ngi so what do we do as a follow kino magike ke makija ngo atiyag ini atam nigin loko balalo bene me kwa ni balalo bad mo keno wilo ngomo how do you handle them em nyoma nyera bene so ngo ben belo se lose one la kwa diang me ko inge di diang bene be ko jambe kero yala re matimu de joken betimu la ben di dia ne kwa diang ne no just lose one la kwa ne so only Jumado will no what you know, pero serious, take it for getting him down, we have go over that one. Chinoning or Balti, Bill Pay, systematic team, give it with the law. Jimo will ngom, President me directly will ngom, get P. Belmont. Fairco, she will go down to cut away what you talking up in on, but you get a go museum, Mano chat, you book it Nakasongo. Museum town, you it go museum, and you want to marry him down on Kurami on Nakasongo. Ungini, take production, make a job, did lawyer. In Uganda kind. He actually attacking because what you wiping me down among so what we don't careful. You know, look yes, your water, what I call it, but Karama dropping and no family. I can will get you very good wine, Aruki. I all bought from the more a geotringy bene, Kakar can a birukai. So pay attention or Beruki idea my bag. The moment the fees will pick a charming political talk. I gave me down and maybe or very cousin Panging a chulu, pick chulu, go to Batia. More than that, make a little mama. They jeva. And for my tap. Now, we have been part of the community account of time on Yanka go give me the Kamaki Charlie. I'm not paying the resolution getting one. Now, he catch up again the late Madu, Madam. Your Beno Captain, the resolution Magi Carpet, Lil Paloquet, Lil Speaker Jacob. Peggy Carro, it each were competing. Or Peggy Garamon in the Kitting now when you compare Kitting over. Pero gaga ki lu balta pa di Uganda gi meri wa ki umoro chero ya me ko no pa ne me a chel chero bol ba
No, ka do ti me. Dan ko. Dan ko ke sala ko pa. Mega Johnny ku ko pepenu gamanta. Pen Johnny eni ki nge yo mega penyu ki gamanta ni wen. Mega penyu ki William. Activity for Johnny ki let me check my bed the extrajudicial. Check penyo. Dakwe perang waje ni regional council meeting makun regional council per Johnny there are group of councillors no go beri ka chwa gi no ka chwa na me beri ka chwa pa dan duju magong gete ga yo pe me yi The constitution of Uganda. Constitution of Uganda, the watching a district, maybe information, regional tires. It will be a category resolution. Go. Constitution. Bertie. After you don't implement the constitution. Act of parliament that breaking a constitution. Act of parliament barefoot team Gimara. There must be protocol and mechanism of implementation. When you're in the ministry, the concerned ministry, the category regulation. Makonyo kieto kiti kere Mano lok me gamente. Elo lok a Johnny ni pe lok me gamente. Donc, on m'a envoyé comme Johnny get lok mo poli kid game guineas. I don't know look ye lok mo miro kanu geria. Ye lok mo no miro ki miyo ki members of parliament. Get your carry in flow of parliament. Giramo raising matter of national importance. Giramo kapiki private members bill. Il lok ma kumano. No, that is. Man you to me, kid my chair on me, okay, but what we are. When I'm kid my worry, peck a child logo. No pegatiga ticket. Come here, chair, Poko government and matitiri in your local government, central government, because local government is an agent of central government. Kai Kirma Luganya Mukwan, name a bear, Honorable Luganya. New general principal agency relationship. In that man, it is teaching a more ordinary. Wouldn't care upon a woman. That team give my part. You give my own team when any. You have acted ultra via. In the poor rebel. So, Mamma Piami man call. No more make a Gimara can't take away one to all. After Bernard, keep him make a pen you can run to. The very relevant if Aqualata, my party. Now they open you give no more chair. My bear, Guinea Enony, down near you keep a Uganda getting okay along with development. Step it here. Nay, from Aki village, being Paris Development Committee, being it is bottom up approach. Bureau, being a district don't trailing a parliament. Don't keep parliament kunu. Don't keep narrow a national plan. Don't try ping. Do don't churn. Machalo central government. Take a oro local government. Meti pilwak me Uganda. Beru kamio insinuating your impression. Ni central government of team apart. That the non-Japanese beginner power down. You know where beginner and you know Paunu Swally. You need to okay, Kuno. Can who try you only district a chair? Come on, draw away long me.
Paris a chair. Man, but not down, but pen get a gem, keep you putting you a chip on Lango. The Paris got a chair, get never know with the man. You roll the PDM, that you for a bear. You know, you are the MP, the poor men of a bear. Oh, young love, yeah, pen my pen speaker in the parliament. What is wrong with you? So, I'm going to want you. Kilo mugu ke chara ta ke penya ta ki mama furuti me yepe ya be la kon ko je ko la be ke be wa ki ya mama me ya ka ko mu ko ya do da bio no bio ka nyuto ki bio tui kung na ka mi ko ri do no no ko no pe wa an ka ko na Commissioner, Commissioner, Jonam yang ini dapat mau kan masih one now the late Walter Jar, pakai metron Frank. Wanene pa loket ke me Romeo. We you don't grande ko pe tiar baleng. Ni lao be ko wa ki mer ke me ron pa the late Magi. Now Christy ko ni kan na mano do ti retired. Kimero Rome ka pe kimero pingo ka kimero pingo. Kidong Mario. Pe tek ni do ke me ron pa na do ta. Posuma team. Ni pe tek ni ko ni ngo ka mi do yu yan. Ka ho cha ya ana po yo a lo dio magu bien yu man ke ba ge nyora ande ne yu don pin retired senior commissioner of police pe commissioner retired senior commissioner of police don't get me wa ne ba ne public service and young professor Kiapi for administrative law pangega jimi lo loke ba ro wa ni as a public officer you serve at the pleasure of the appointing authority. And the appointing authority the president of Uganda. Ada Engola no retiring. But at the pleasure of the president, he can reappoint even a retired officer. And I'm one of the examples because I see police are retiring at the rank of senior commissioner of police. At Uganda, after about a year, the Otimo reappointing and child resident city commissioner, Guli City. Mapung lok me chula okela yela. Yananda tiki namana me public service me lone IPPS. Made public service ane kena ya tiki namane MD. Mana me kamanda we police and na mane do atu ko me no pension. Now we don't get mama pointing on RCC. We don't na me na don't get you ko me chula. Kong oh yeah we down but it's always be know your ma around the game. Yeah. So we are just no salary that city commission. So get me why you can at the pleasure of the president. Even the Mateo retired. Kero civil ambero. Yes, Kero civilian. Kero ani kali president ani take moment to pressing. Yes. Madam me tim Edouard Tientis as a police officer. It is a risk. Yeah, so you significance that year. Bien ko kachara en kumbetika no pension chale kano. Yes. Kage me posthumous promotion to brigadier general, for example. Manuel they will adjust his pension to that one of brigadier general. Manuel lieutenant in that one will benefit. So my Gimara mero wa ne. Let
I've been brought a bit PR Sylvester. Senior. Senior PR Sylvester. And I'll be RDC with Lloyd. Go well there. Can't be that up. Don't panic. Now, again, I'm council, joint council meeting of Canada. Now, parliamentary group, catch parliamentary group, Benno Romo Caticere, Tagiromo, Roma Mene. A man Robo Pack, Kilpa, councillors, Kipat, Parliament. Men Robo Pack, Loki, name Gilly, Kibirkit, RDC, Birkit, councillor, big Papa, Jomatiaka. Well, atamoni nena ni politics pour kare kamu dur long e to amao dok chairman o ma chalo logo ene lu diruti Gimara tikere ka dur pe ilo mo e ken ñu wo mo ni peri lo mo ne ken normalement ker na ñu military lo ke be ken ka chalo NRM pour me beri la dit logo maru bu ñu kam daano gori okay tamano konyo jogi mon ñu kitigi kwe twin moni winyo ko ne yo lo ka che ngara chere yo chero ko cha mi penye ni atamlika resolution ma council mo bil ka chel bu yobo ka dok parliament members me parliament me regional réunion do ku toro do ku chwalo borgamente angene bu winyi ma lo dok ma lo ki budget ma no ro ber tie o ritual ki ro ma chwalo koñ moy ka ber ba papat manongo ko aye nyo ko ber ke mi ayo bayo ci u be gina kilo waro wulo ma pol ngo ma rom ci me ana geruni amira fo councillors me o yam nyo me law me ka te me wa ba nge ka che Acholi be ku chalo lu wange me joining council meeting eni be wen kum okay ci eni be nyuru point repema batte wal yet la dit Engola utiu pole be do side me kwene me kumalo me Acholi more than comme la et comme yo be besi no pet yejo ma chero wa gago dugu do ma wa almost a more kae ka do yejo chero karoma manyor ni repegine ni nyurni wati ko la tinwani yobe war ma dis mada mo ber gumaraj per motime ci atamoni me bas mo pala am mieux pogo bera bucho ma chalo either petition or no me backing up resolution and getting adopting resolution for joint council meeting any to get petition kede actually our parliament has failed to adopt ci angeni o to la rombe mieux bana ma pat ni of course ma forote lo specifically pi no na bato mieux wonen donc bene kira donc père be tiboto kanyo nen bene ngomo rom ti mo pi dano wa madon ma talo rodi ma waro nyigi jabet mu karo ma ber ful pitika pending yikugi roraria rot na ler kan musée kobo la dire kobo merber on to adake adekmo wonon kar mo ma poetigi me telo wan yo ma papa ko non ki mo qui compare mon por wakari pa la mego ros puoi mettere no wa be ci ci na amero mi kon da rio ki Christian che ketino in per council pagioni ognuno e bene che ciò che un mero tieto però pa ciuli ki law kadi pa da bet badon mai no come ti obeli ma mero che ciò ti armalo e non no che di tempo technocrat open position Poi lo vedi, poi per Bakenyi la dice Felix. Ma ieri ma tira da. Ma ti ya chulo. Era i ferro be. Ma per. Ma chulo ko bien. Che nen tieni lere. Ci per no le. Però pa jong ma ti kumano. Tu kumano ma chulo gago bir ba. Però do ni bailani. Mera hikid mapere tepien dano competini pegiti ka tere poro le tiro che ti giui entro carme quan ori quan pa le tiro do dano gioco diegi che tere buori a kul kamone ni
Mero pera chiel madit. Pero Mario madira ye mumikiti ye. Mawindi ne shaka wajidi. Achuru bidago aro ni mwakapa. Maka makitia wangone waweko maka mwen makito manoki. Eto maka makumbeti ni kitoni. Makibiro kiwilo poro alimia chili pia bichiel eka kakibiro kikwanyo yato wakilugere wen. Ento peki biro dirango matime kaberu muruwa komegati ka koko kore ko pere ki we ko tue bulu city ento ko peti ka tue ka muka ene ni pingo ye pe city ka ye ni die na peto ata chi ene ni peka chi matie mu mir kiden pati ka we ni down che to ka yako makara ento atika we ni Umier parane inikinen bianga mete do katu kichia chiaka inikigeti teach kanga na chero wow maka biro wow gutia big money ni chero charo mer balbenye maraja ye me chero kago tuero pinyu wen me kero mero para chien mo kero tiu dario ne wen mera di para chien mo kede madit matika dina chuli kumi kalia peti daro wenga ko kilet gi chere clinic ori yere pagamento one ya peye iri pero matika dino daro pienti lo pero wan matika indi ko me wacha un polo la polo boya ento beti ikin charo kuyani ti daro ma pero muno muchili mia bi me wile ko boya gi ga chere wait on kan be ti ofula ti dong dane ni ka ko me yi o mi ro chete on ya pagamento o be chete on ya kuya ki mi ro mo ki choro no bini vuka bini vuka bini vuka na ka ro be wi bwana be ya bi bini vuka what ka no wado me ko fuki on ya ki chera ki chura chora eto ko be ni me ko fuki pagamento o ba exercise du ali ko kwani ti be ko be yot ko gira chien no miero kichwan malo miero kinem wa oyer pagamente con kitem con menero miro pe no blame dakta kikem dakta mo no miro ti eto kitu chembe wa gloves na kimiro pe pere me ba ko le tuo la tuo pero no me mate kwa dukien ka wadu kien ko bicha ko binyo mi ra kara rio mo ki chojo matie igangi la kote ro gemo tine kada wadu ko binyo chin pa de mano mi ra na ko lo mo de na studio ka wadu studio kana mo kema do lo mo de na man radio benju me Uganda wanyati Felix Ochola iwachi kibicharo ingene wambe waticherelera waji leka kwita cover ya so one from chanda la folia kera wona Bagiga no ya Bagisu one per la bella di qua hombre no quiero Bakenyi akara gelo jibu bigi jo I didn't know, but I mean, maybe people are